Juni je mesec koji se obeležava u svetu kao mesec Alzheimerove bolesti i demencije. Takođe, ovo je period u godini kada se najviše širi svest o zdravlju mozga i načinima za njegovo očuvanje. Pored toga, ističu se problemi u društvenom prihvatanju i adaptaciji osoba sa Alzheimerovom bolešću. Te osobe, zbog osobina svoje bolesti, često bivaju u manjoj ili većoj meri izopštene od strane svojih dotadašnjih prijatelja, a ponekad i porodice. A s druge strane, pažnja i briga su im mnogo potrebnije za normalno funkcionisanje. O tome kako Alzheimerova bolest nastaje, kako se može sprečiti njen nastanak i kako se sa njom nositi, pogledajte u nastavku. Šta je Alzheimerova bolest? Pre svega, na ovo pitanje treba odgovoriti demantom na uobičajeno izjednačavanje Alzheimerove bolesti sa demencijom. Alzheimerova bolest nije demencija. Naime, demencija se ne može definisati kao bolest, već predstavlja skup svih stanja koja se karakterišu postepenim gubitkom pamćenja, takođe otežanim učenjem i upamćivanjem novih stvari. Demencija je najčešće prouzrokovana nekim oštećenjem nervnih ćelija mozga, a uzrok tog oštećenja su obično različite bolesti. Alzheimerova bolest je jedna od tih bolesti, dakle ona nije isto što i demencija, već njen uzrok i to najčešći. U osnovi Alzheimerove bolesti je oštećenje i gubitak neurona, pogotovo neurona iz kore mozga. Samim tim, preostali neuroni gube kontakte, takozvane sinapse, sa izgubljenim neuronima. Preko tih kontakata se šalju signali, omogućava prenos informacija, učenje i trajno pamćenje. Što je više kontakata između neurona, to je i bolja inteligencija i logičko razmišljanje i povezivanje. Kod gubitka neurona i sinapsi svi ovi procesi su poremećeni, a gubitak neurona kao ćelija koje se ne mogu obnoviti ukazuje nam i da je ova bolest praktično neizlečiva, odnosno da se može eventualno usporiti ili ublažiti tegobe pacijenta. Što se tiče promena na nivou neurona, kada su u pitanju razlozi za gubitak neurona, u nauci se došlo do saznanja da postoji protein pod imenom amiloidni prekursorni protein, ako ga ćemo zvati APP. Ovaj protein je velika pomoć u neuronima u obnavljanju kada postoji oštećenje. Ali kao i svaka materija u našem organizmu, i APP protein s vremenom stari, propada i praktično se reciklira kako ne bi dalje ometao normalne funkcije. Međutim, u Alzheimerovoj bolesti, umesto normalne razgradnje, dešava se greška pri razlaganju već starog oronulog proteina i od njega nastaje otpadni produkt koji ne može da se reciklira, ali je zato lepljiv i zajedno sa mnogo drugih istih takvih otpadnih produkata stvara ploče, odnosno plakove. Te ploče rastu i nagomilavaju se između neurona, remete njihov normalan rad kao i stvaranje novih kontakata sa drugim neuronima. Tako se oštećuje memorija. Takođe, ove ploče mogu privući ćelije imunog sistema koje će pokušati da uklone uljeza izazivanjem zapaljenske reakcije, ali uglavnom bez mnogo uspeha. Još jedan od problema formiranja ovih ploča je što se mogu naći u blizini krvnih sudova mozga i tako ih oštetiti, izazvati krvarenje pa i veći gubitak krvi. Još jedna od karakteristika ove bolesti jeste formiranje klupka proteina unutar samih nervnih ćelija. Za razliku od ploča koje se stvaraju van ćelija i uglavnom narušavaju kontakt među njima i oštećuju ih od spolja, klupka remete unutrašnju strukturu neurona. Naime, i nervne ćelije imaju svoj skelet koji omogućava održavanje oblika neurona, ali i obezbeđuje da se po njemu kreću hranljive materije s jednog na drugi kraj ćelije. Najvažniji protein u sastavu tog ćelijskog skeleta zove se tau protein. Smatra se da nekim manje poznatim mehanizmom ploče koje su van ćelija šalju određene enzime unutar ćelije. Ti enzimi menjaju strukturu tau proteina i on zato prestaje da bude deo skeleta i da pruža podršku neuronima, već se tako izmenjen izdvaja, nagomilava i zajedno sa drugim tau proteinima takođe formira klupka koja oštećuje unutrašnjost nervne ćelije. Dakle, praktično u Alzheimerovoj bolesti putem dva mehanizma neuroni se oštećuju i od spolja i iznutra i to vodi različitoj simptomatologiji i posledicama. Pored toga što se oštećuju, ovi neuroni podležu programiranoj ćelijskoj smrti, to jest praktično se žrtvuju zbog shvatanja svog oštećenja i težnje da ne naprave veće probleme. Ali na ovaj način odumire veliki broj neurona. Sve više njih se postepeno oštećuje kako pločama, tako i uz učešće klupka proteina i podvrgava se smrti.
Sve manji broj nervnih ćelija vodi smanjenju mase kore mozga i postepenom gubitku pamćenja, pažnje, koncentracije, razumevanja, inteligencije, a u krajnjim stadijumima i gubitka govora i normalnih pokreta. Jer pored navedenih funkcija, neuroni programiraju sve procese u našem organizmu i odgovorni su za njihovo pravilno izvođenje. Onda kada ih nema, ti procesi su prepušteni sami sebi i ne izvode se kako treba ili uopšte. Što se tiče uzroka, zašto se kod nekih osoba Alzheimerova bolest javlja, a kod drugih ne? Pre svega, uzroci se mogu podeliti na sporadične i familijarne. Sporadičnima se uzrok praktično ne zna, ali se pretpostavlja da postoji više njih, odnosno da na nastanak ove bolesti utiču razni genetski faktori u kombinaciji sa životnim navikama, štetnim faktorima iz spoljašnje sredine itd. U čak 90 do 95% slučajeva bolesti reč je upravo o sporadično nastaloj Alzheimerovoj bolesti. I ovakav tip se uglavnom javlja u starijem životnom dobu, odnosno rizik za nastanak raste sa godinama. Ulogu u nastanku ove bolesti smatra se da ima gen sa komplikovanim imenom gen apolipoproteina E na alelu 4 ili ApoE4. Iako se trudim da u svojim snimcima govorim što manje medicinskim jezikom, smatrala sam da je važno da naziv ovog gena ipak spomenem jer će neko možda poželeti da obavi genetsko testiranje zbog sumnje da je pod rizikom ili da je počeo da razvija simptome. Familijarni oblik Alzheimerove bolesti podrazumeva postojanje dominantnog gena koji sadrži nekoliko mutacija i koji se nasleđuje u porodici i koji izaziva rani početak bolesti. Dakle, češće kod mlađih ljudi sa bržim razvojem bolesti već do 40. godine i sa težom kliničkom slikom. Na sreću, ovaj oblik je ređi, odnosno postoji kod oko 5 do 10% obolelih od Alzheimera. Ovaj gen je najodgovorniji za nastanak ploča proteina između neurona koje sam već spomenula. Takođe, u nastanku familijarnog oblika Alzheimerove bolesti učestvuje i genetski poremećaj karakterističan za Downov sindrom, odnosno višak hromozoma broj 21. Što se tiče simptoma, u početku bolesti simptomi se čak ne moraju ni primetiti. Međutim, kako formiranje ploča i klupka napreduje, sve veće je oštećenje neurona i počinju prvi simptomi. Pre svega dolazi do gubitka kratkotrajne memorije, reč je o obliku pamćenja koje nam omogućava da pamtimo šta smo malo pre izgovorili ili u kom smeru smo krenuli. U tom stadijumu osobe mogu zaboraviti šta su doručkovale tog jutra, a zatim postepeno motorne funkcije poput jedenja mogu biti otežane kao i sposobnost komunikacije. Pacijenti mogu imati problem da se u razgovoru sete reči koju žele da upotrebe. To ih može činiti zlovoljnim, isfrustriranim i mogu često menjati raspoloženja. U krajnjim stadijumima dolazi do gubitka dugotrajnog pamćenja, odnosno osobe mogu zaboraviti imena svoje dece ili supružnika. Na kraju mogu postati dezorijentisani, što je opasno jer postoji šansa da zalutaju na putu od kuće i izgube se. Na kraju bivaju uglavnom pasivni i statični i u nemogućnosti da se bave uobičajenim dnevnim aktivnostima. Uzrok smrti je malo neočekivano zapravo plućna infekcija i upala pluća, što je posljedica kontinuiranog boravka ovih pacijenata u ležećem položaju u krevetu. Zašto se prvo gubi kratkotrajna memorija? Kada pamtimo nešto što se upravo desilo, pravi se mali broj kontakata, odnosno sinapsi između nervnih ćelija i s vremenom ti kontakti mogu nestati ako tu informaciju ne ponavljamo. Ali kod dugotrajne memorije sa svakim sledećim podsjećanjem na tu informaciju stvaraju se novi kontakti vezani za njene najrazličitije detalje i manje su šanse da nestane veliki broj takvih kontakata. Uz to, kod osoba sa Alzheimerovom bolešću, neuroni često nisu sposobni da ostvare sinapse zbog ploča koje to remete, nalazeći se između neurona. Dijagnoza. Jedini način za postavljanje prave dijagnoze je biopsija tkiva mozga, ali pošto je to zahtevna intervencija, mogu biti od pomoći metode snimanja u radiologiji i isključivanje drugih uzroka demencije. Naravno, već na osnovu podataka koje pacijent ili njegova porodica daju o tegobama i promenama u ponašanju, može se zaključiti da je reč o demenciji, samo je važno potvrditi da ta demencija nije nastala zbog nekih drugih bolesti tkiva mozga, na primjer tumora, koji može vršiti pritisak na ostatak tkiva i tako izazvati slične simptome i promene. Ovo je važno jer se u tom slučaju terapija sastoji u uklanjanju tumora.
Kada je u pitanju terapija, ona praktično ne postoji i izlečenje ove bolesti nije moguće, ali postoje lekovi koji mogu ublažiti tegobe, mada su benefiti od njih takođe mali. Ali šta se može savjetovati u svrhu sprečavanja ove bolesti ili bar odlaganja njenog početka? Pre svega, ako uzmemo u obzir da je najvažnije čuvati svoje neurone i njihove sinapse, onda treba izbjeći sve faktore koji ih takođe mogu oštetiti pre vremena. Tu spadaju duvanski dim, alkohol, droge, aerozagađenje pa i psihički stres. Zatim fizička aktivnost omogućava rad mišića koji iz svojih mišićnih ćelija tokom nekog fizičkog rada stalno šalju povratne informacije u mozak i obezbeđuju angažovanje nervnih ćelija. To znači da nervne ćelije stvaraju nove kontakte, još uvek su radno sposobne i praktično se bore da ostanu u komunikaciji sa drugim neuronima oko sebe. Dalje, čitanje knjiga, usredsređivanje na nove tekstove i razmišljanje o uslovno rečeno pametnim stvarima ima isti efekat, a najveći od svih ima učenje novih veština. Ako prvi put učimo da vozimo automobil, sviramo gitaru, da pletemo i heklamo, da rasklapamo delove nekog kućnog aparata ili rešavamo mozgalice, mi stalno držimo svoje neurone u stanju pripravnosti, efikasnosti i radne sposobnosti. Oni neprestano stvaraju nove sinapse, pa čak i ako dolazi do gubitka starih, oni se konstantno u nekoj meri nadoknađuju. Obnavljanje zaboravljenih, a naučenih stvari, na primjer u vezi sa našom profesijom, takođe održava tonus naših neurona i time mozga. Povremeno pokušajte da jedete držeći kašiku levom rukom ukoliko ste desnoruki i obrnuto, ili perite zube drugom rukom. To će takođe angažovati vaše neurone, napregnuti ih da obave ovu aktivnost kvalitetno i time ih održavati u tonusu. Zaključak je: čitajte, učite neke nove veštine, vežbajte ples uz trenere na YouTube-u, upišite online kurs jezika, trčite ili igrajte stoni tenis, rešavajte sudoku, ali se trudite da ne budete stalno u svakodnevnoj rutini ponavljanja uvek istih aktivnosti. Jer je baš tako kao što kažu da rad održava čoveka i njegov mozak. Najnovije studije su dale još više obećavajućih rezultata jer su ukazale na to da česte negativne misli takođe vode demenciji. Kako je došlo do toga? Naime, ranija istraživanja su došla do saznanja da osobe obolele od depresije značajno češće razviju Alzheimerovu bolest tokom života. Nakon dubljih ispitivanja donet je zaključak da česta razmišljanja o prošlosti i neuspelim poduhvatima, kao i briga za budućnost, mogu dovesti na kraju do oboljevanja mozga u smislu razvoja demencije. Dakle, znajući da velikim delom možemo sprečiti pojavu Alzheimerove bolesti samo promenom svog stava prema prošlosti i budućnosti, možda je ponekad neophodno da posetimo psihologa i pokušamo da svoje razmišljanje i delanje usmerimo na sadašnjost. Hvala vam na pažnji, nadam se da sam uspela da vam približim medicinsku stranu ovog problema, a nadam se da će svi oni koji se bave sociološkim problemima moći da se pozabave i daju konkretna rešenja za bolje prilagođavanje osoba sa Alzheimerovom bolešću, kao i bolje prihvatanje od strane društva. Ako me ne pratite, a želite da budete u toku sa novim temama, kliknite subscribe. Da biste podigli gledanost ovog videa, kliknite like. Srdačan pozdrav i vidimo se uskoro sa novom temom.